Uyu munsi ngiye kwasobanura filime y'igindi yasohotse mu 2018 yitwa 2.0. Murakaza neza kuri Rusco Fact. Dutanya n'abanyeshuri bo muri university bajya kuri laboratoire ya Dr. Vasigaramu. Abanyeshuri bakigera bakirwa na secretary w'umukobwa mwiza witwa Nira. Umunyeshuri umwe w'umuhungu yabonye Nira yumva aramukunze atangira kumutereta amwakana nimero. Abanyeshuri bakinjira muri laboratoire, Dr. Vasi ahita azarabakira bambwira ko ngara baboje kugira ngo basobanurire kwiroba yakoze ngo rimeze neza nk'umuntu. Dr. Vasi yasakanda kuri secretary we Nira awukanya umukobwa mwiza ahita ahinduka irobo. Wa musore wakunze Nira we n'abagenzi be bahita bagwa mu kantu baranje batangira kumuserereza ko yagenze rose amutakagiza atazi ko ari irobo yararimo gutereta. Dr. Vasi yasababwira ko irobo rikora akazi kose neza kurenza ikiremwa muntu ndetse ko rigira n'ibyiyumviro rishobora gukundana nk'abantu. Abanyeshuri bose bagira amatsiko baranje baza Dr. Vasi n'imbiro rye rya mbere ryitwa Chiti azongera karegarura. Dr. Vasi basubiza ko Chiti yakoze amahano menshi mu gice cya mbere cy'iyi filime ku rukiko rwategetse ko Chiti atazongera kugarurwa muri societe. Nyuma abanyeshuri baje gutaha maze wa musore wateretaga Nira atakuri moto ari kuvugira kuri telefone. Nyuma akanya ari gusaba imbabazi sherewe wari wamurakariye, telefone ye ikururwa n'ikintu tutazi. Wa musore agiye kwireba telefone ye itangira gukina video y'inyoni ari nako inamuzenguruka ivibura nkaho telefone iri gukontororwa n'izindi mbaraga zitazwe. Dusubiye kuri laboratoire, Dr. Vasi nawe yamagaye n'umugore we sanamutuka ko awugira mu kazi kakibagira ko afite umugore. Dr. Vasi atangiye gusaba imbabazi umugore we amwohereza utubizu, telefone nawe iteguruka. Maze bahita batwereka mu gihugu cyose abantu bose bari kuri amatelefone yabo. Telefone ziri gukurwa n'ibaraga bitazwi zanajya zikanaguruka zijya mu kirere. Ku munsi ukurikira abaturage bose babyukiye kuri polisi bajya gutanga ibirego basaba ko bagarurwa telefone zabo. Abayobozi bakuru b'Ubuhinde nabo bishyira hamwe batangira kwiga ku mbaraga z'abaziri gutwara telefone z'abaturage. Bamwe mu bayobozi batangiye gukeka ko zaba alien cyangwa blackberry yabiri mu isanzure iri kuzikurura. Gusa Dr. Vasi ababwira ko NASA n'ibindi bigo byiga ku bijyanye n'isanzure byatangaje ko nta mvuma n'imwe y'ikintu kidasanzwe babonye mu isanzure. Dr. Vasi yahise anabereka amafoto afashwe na satellite umunsi telefone ziburiraho, bavumbura ko telefone zitari kurenga muri troposphere ndetse n'imbaraga ziri kuzikurura ko ziri guhita zizimya amatelefone. Muri iryo joro batwereka businessman ufite iduka ricuruza amatelefone ariko baza ikamuzana izindi telefone aho igeze kugira ngo ku munsi ukurikira azafatane n'abakire bundi bahende. Abasore bari batwaye mubwira ko baramugeraho saa 10 za mu gitondo. Aho kanya abashoferi bamaze gukupa maze batangira kumva ikintu batazi kiri guhondagura igikontineri kiramo amatelefone. Umusore umwe asohoye umutwe ngo arebe cya gikontineri gihita kifungura za telefone zose zarimo ziraguruka maze yakamya yari zitwaye isigara iryamye mu muhanda. Dusuye kuri boss w'iduka rya telefone batwerekana ari gutaha yishimye ariko ramamiliyoni y'inyungu azakura muri telefone. Aho kandi za telefone ze yari yatumije bahita batwereka zikurikira imodoka ye maze aranamuherekeza paka no mu rugo. Umugabo amaze kwitera amazi aranjenjera mu gitanda arasenga ahita yiryamira. Nyuma akanya yatangiye gufata gatotsi, telefone imwe iritangira gusona. Umugabo abajije uwo ari we, telefone itimusubiza ko umushoferi we w'ikamyo kwagira ngo amumenyeshe ko telefone ze zahageze. Aho kandi icyumba cyose cyahise cyaka maze telefone zitangira kuvibura ariko zikina video y'inyoni. Umugabo agerageje gucika asanga telefone zapfunze imiryango ye yose maze zitangira nawe kumwataka ariko zigenda zimusunikira. Ku munsi ukurikira batwereka polisi zaje ku rugo rwa wa mugabo. Dr. Vasi nawe hageze polisi zitangira kumuha information zimuvuga ko agiye kumara yapfa yaturitse. Gusa ngo igitangaje ko nta wundi muntu bigaragara ko yakandagiye muri uru rugo ndetse ko nari gisasu bigaragara ko cyaturikiye hano. Dr. Vasi yahise yumirwa maze Nira nawe azana amakuru y'ibintu amaze kubona. Narababwira ko yanarije utuvungukira tw'ibintu byose yabonye hasi yagize agasanga ari amatelefone arenga igihumbi atandukanye ndetse ko bishoboka ko ayo matelefone ariyo yaba yishe Jay Kumar. Twihuse Dr. Vasi yahise agira amatsiko arangije kumenya aho izi telefone zijya. Dr. Vasi arangije afata telefone ya Nokia ashyiramo ka tracking device igakora na telefone ijimije, ubundi ahamagara umugore we ategereza ko n'iyi telefone nayo iguruka. Bidatinze ya telefone nayo isiguruka maze umugabo arayikurura abona ahantu herereye. Dr. Vasi we na Nira barangije bahita batsa imodoka yabo baza kuri ya location telefone yabo yaburiyemo. Nira na Dr. Vasi bafatanyiriza hamwe barangije batangira gushakisha. Nyuma y'akanya babona amatelefone menshi ari kuguruka basatira. Gusa kubw'amahirwe ayo matelefone ntiyagira icyo batwara baca barikomereza ahubwo aragenda yata ku munara wa telefone wari imbere yabo. Maze Dr. ahita atangira kwibaza ikintu cyaba kiri gukontoreza izo telefone n'impamvu cyaba kiri gusenya iminara yose. Tugarutse mu mujyi, Lula akariyo nyiri sosiyete y'iminara iri gusenywa na telefone yateye minisitiri w'itumanaho aranyatangira kumutuka amubwira ko amufashije gutorwa noneho akaba ari kurebera iminara ya kampani ye iri gusenywa. Minisitiri w'itumanaho yahise aturisha Lula amubwira ko agiye gukora uko ashoboye yohereza ingabo zirinda iminara ye. Lula nawe amubwira ko amuhaye icyumweru kimwe gusa ngo n'abatagize icyo abikoraho mubanga ye yose ko azabyuka yasanga kuri internet. Batujyanye mu nteko, Minisitiri w'Intebe yahamagaje abayobozi bose maze Dr. Vasi nawe atangira kubabwira ibyo yabonye.
abwira ko yiboneye amatelefone y'itransforma agasenya umunara wose ndetse ko natangira kwataka n'abantu ko igisirikare cyabo kidafite chance na nkeya yo kuba cyayahagarika. Minisitiri w'intebe nawe wese atungurwa aranje abaza Dr. Vasi icyo bakora. Dr. Vasi amusubiza ko ikintu cyonyine yizeye cyabasha guhangana n'amatelefone yabonye ko ari robo ry'ababaninze ryitwa cheat. Inteko yose yumvise iryo zina irikanga baranje yibutsa Dr. Vasi ukuntu cheat yabuze control mu gice cya mbere bikarangira yisha abantu benshi, maze minisitiri w'intebe birangira yemeje ko bagiye kurekura ingabo zikazenguruka ahantu hose bakaba ari bo barinda umutekano w'igihugu. Kwihuse nyuma y'inama, Dr. Vasi yatashye n'umujinya mwinshi ageze imbere ahura n'umusore witwa Bora atangira kumucyurira. Dr. Vasi abajije Bora impamvu amwanga, Bora amusubiza ko yamwicaye se mu gice cya mbere cy'iyi filime ndetse ko atazigera bimubabarira paka nawe amwishyuye. Twihuse nijoro batwereka rero ari gutaha mu modoka ye yibaza impamvu telefone ziri kwataka iminara ye. Nyuma y'akanya umugabo ari kwibaza yabuze igisubizo neza umunara utunguka imbere ye. Umugabo wo kuyapfa imodoka yitita umuhanda gusa agarutse kureba wa munara yarabonye mu muhanda asanga umuhanda wose wera de ari we wenyine uwurimo. Urahise agira ngo ari kurota maze akanya umuhanda wose utangira kwaka. Umugabo n'ubwoba bwinshi atangira kwiruka ahungira telefone mu ishyamba gusa nawe agezemo asanga telefone zakavarinze ibiti byose n'umuhanda ntawe afite ho guhungira. Za telefone zahise zitangira kuza buke buke zirangiye zizenguruka umubiri w'umugabo wose. Uratangiye kuzisaba imbabazi. Za telefone zitazimwica nta mpuhwe zirangize mu vuba ziguruka zikora ikinyoni kinini. Cya kinyoni gitangira kuguruka cyerekeza mu mujyi. Ku munsi ukurikira cya kinyoni cyarimo gitembera cyangiye kibona abantu bari gusana umunara wahagarikiwe n'abasirikare. Cya kinyoni n'umujinya mwinshi kinduramo amatelefone menshi, ya matelefone aranje aragenda atangira kwataka abantu. Babasirikare bafite imbunda n'ibifaru zitangira kubakoresha bararasana, naho umunara bari hafi kurangiza birangira ziwuturikije. Tugiye kwa minisitiri w'itumanaho, sekretari we yamuzaniye inkuru mbi ko Rura yapfuye. Aramubwira ko umunara bari gusana waturikijwe na telefone ndetse ko n'ingabo zose bohereje zapfuye. Minisitiri w'itumanaho wese agira ubwoba aranyasaba sekretari ko bakongera ingabo zikazenguruka inzu ye yose. Gusa mbere yuko sekretari asohoka, telefone ya minisitiri yari yabuze ihita yinjira batazivuye. Minisitiri agiye kwifata, ya telefone ituguruka ibagarara imbere irangitangira gukina video inyoni. Ya telefone yahise itangira kuzenguruka minisitiri maze sekretari nawe ariruka ajya gutabaza ingabo. Minisitiri n'ubwibone bwinshi atangira gutuka telefone ayibaza nimba zo ari we, maze telefone nayo mukubisubiza mukubita igiki cyiza birangiye mwinjiye no mu nda. Umugabo bamujyana kwa muganga atari kubasha guhumeka. Ku mugoroba minisitiri w'intebe yasuye mugenzi we mu bitaro, gusa umugabo akigera asanga minisitiri w'itumanaho amaze kwitaba Imana azize telefone yamuhagamye ikamubuza guhumeka. Minisitiri w'intebe yahise ababara gusa ataragenda telefone itangira kuzibura mu nda mugenzi we. Minisitiri w'intebe wajyaga wimvira muri raporo gusa ko telefone zica abantu. Bwa mbere n'abaso ye yibonera telefone itobora inda y'umugabo irangira nasohoka itangira kumubyinira imbere, imutera amaraso ihita yigendera. Minisitiri w'intebe yahise abona ko ibintu ari sere aranje amagara Dr. Vasi amusaba kuzura cheat. Dr. Vasi ko bari barabanje kumwiryaho mu nteko, nawe arabanza yirya kuri minisitiri amubwira ko atabishaka. Minisitiri amusaba imbabazi amwemerera ko ikosa ryose kitazakora ko ari we rizajya ku mutwe. Nyuma batwereka abantu benshi batonze umurongo bari gushaka kugura amatelefone. Cya kinyoni cyo cyaraho hafi cyabonye gihita kiza nk'iyagatera, abasirikare batangiye kukirasa. Umujinya wacyo kijya mu muhanda gitangira gusenya ibintu byose, gifata n'abaturage benshi, kirabazamukana mu kirere kibarengana inyubako zose, kirangije kirabarekura. Kitari bamaze kuzura yahise aza aranje atara abaturage. Cya kinyoni cyari kirekuye. Ikintu kibonye itagindura tegete yacyo gitangira kwataka Chiti, gusa Chiti we ko atari umuntu ari robo aragenda yangana nacyo rubura gica birangira nakijishije akijyana inyuma y'umujyi. Nyuma cya kintu cyageze ku modoka kitatwaye kirayimira. Chiti nawe akize mu ndakoresha imbaraga ze zose aturitsa ya modoka aratoroka, maze cya kintu cyose gihita giturika. Kitese atangira kwiruhutsa gusa agiye kubona mu amatelefone yose ataturitse atangiye kongera kwikira hamwe. Kitarakoresha imbaraga ze zose arwana, batire itangira kumurira ko umuriro hafi gushira kandi ko natabona charger vuba ko arahita azima. Kitese atangira kwiruka yerekeza ku byantena byaraho hafi kugira ngo arebe ko yakwicaginga. Za telefone nazo zari zasigaye zikiramwe zikora ikindi kintu gito gitangira kwiruka kuri Chiti, zikinyura nabura gatogo kimufate. Itangirwa n'izindi mbaraga zitagaragara ziri muri ibi byantena zikibuza kubyegera. Cya kinyoni cyararwanye gusa hashize umwanya munini kiraramirwa kirigendera. Chiti nawe ageze kuri ababyeretse Dr. Vasi. Dr. Vasi amagara umugabo wahagarariye bya byantena umubaza icyo akora. Ubwoko bw'imbaraga ziri muri ibi byantena zabujije cya kinyoni kwinjira. Wa mugabo wese asobanura Dr. Vasi kubera byantena babikoreshaga boreza positive energy muri space bagira ngo barebe ko hari ibindi biremwa byabiri mu isanzure. Dr. Vasi akibyumva ahita avumbura ko impamvu bishobora kuba byananiye cya kinyoni kwinjira ariko gishobora kuba kifitemo negative energy muri cyo, kandi izo negative energy zacyo zikaba zari nke ugereranyije na positive energy zari muri bya byantena byari za sinari mu isanzure.
Dr. Vasi yahise yongera areba ya video muri Killian effect arangije abona ko koko ikinyoni gifite negative energy muri cyo. Nyuma y'akanya bari kwanarizaho izo negative energy zaba ziri guturuka, Dr. Vasi abona isura y'umugabo imeze nk'aho ari gukontorora iki kinyoni, bahita bamenya ko izo negative energy ari zo umuntu wapfuye akagaruka akaba ari gukontorora iki kinyoni, akaba ari gukoresha amatelefone yica abantu. Dr. Vasi yahise atangira kwiga ku isura yabonye, ashaka kumenya aho umugabo yavaga n'icyamwishe n'impamvu yanga telefone n'iminara. Nyuma y'akanya naravumbura ko amazina y'uyu mugabo babonye yitwa Pakshiraja, ndetse ko uyu mugabo yapfuye yimanitse ku munara. Twihuse Dr. Vasi yahise afatanya na Chiti barangije bakora amantena mato gusa ariko positive energy zingana n'iza za antena nini. Intego yabo akaba ari gushaka cya kinyoni barangiza bakagikubitisha mu positive energy arenza ama negative energy gifite, ubundi bakakineutralizing. Dr. Vasi yahise ashyira za antena ku modoka ye arangije afata inzira batera za telefone yandi bazisanze bwa mbere. Kitagiye kuzishakisha asanga za telefone zose ziryamye ahantu hamwe. Kitahise hamagaranira arangije azana ikamyo batangira kurekura za positive energy kuri za telefone. Za telefone nazo zikibyumva zitazi transforma zitangira kurwanya ya kamyo. Kiti nawe wagerageje gufasha imbaraga za cya kinyoni zabana nyinshi, birangira twatwatena twaba tugize ikibazo birahagarara. Nyuma za telefone zahise zihinduramo isura Pakshiraja arangije kwibera ku ikamyo yaje imusagarira. Kiti amwitambitse batangiye kurwana, Pakshiraja amusaba kujya ku ruhande ngo ko yari intambara iri hagati n'ibiremwa muntu ngo ko adashaka kurwana n'imashini. Kiti yahise agira amatsiko arangije abaza Pakshiraja impamvu yanga abantu n'iminara hamwe na telefone. Pakshiraja arangije aramufata amwinjiza mu nzu ari imbere yabo, ambwira ko hano hari we mbere y'uko apfa, arangije atangira kumusobanurira amateka ye. Pakshiraja wakiravukanye na mubyaye yapfuye, abaganga basutse kuzana ibikoresho ngo bamujyane mu mirambo, inyoni tizimudomanga mu gatuza. Pakshiraja waravutse yapfuye abigitangaza arazuka. Kuva uwo munsi rero ngo yakuza akunda inyoni nazo zimukunda, amaze no gukora ajya kwiga imibereho yazo no kuzivura. Ngo gusa nyuma y'uko abazungu bazanye telefone mu Buhinde atangira kubona population yazo igenda igabanuka buke buke. Twihuse Pakshiraja atangiye gukora ubushakashatsi ku kintu cyaba kiri kumara inyoni mu Buhinde. Nyuma y'igihe kinini ashakishiriza kuvumbura ko amaradiation ava mu minara n'amatelefone abantu bakoresha ariyo nyirabayazana w'izimira ry'inyoni zose zo mu Buhinde. Pakshiraja wakundaga inyoni kibazo asa kigira iki atangira kuzitabariza ari nako ahugura abantu, abwira ko amaradiation ava mu matelefone n'iminara atera kanseri akanica n'inyoni, ngo kandi ko inyoni zigenda zigabanuka mu Buhinde ariko inzara ziyongera kuko inyoni arizo zirya udukoko duto tuba mu mirima twangiza imyaka abantu batera. Nyuma abagabo babajije Pakshiraja icyo bakora kugira ngo bakemure icyo kibazo. Pakshiraja arangije abwira ko igisubizo ari ukugabanya iminara iba mu gihugu, bakanakangurira abantu gukoresha za tuvugane, bakavumbuye indi tekinoloji itagira effect mbi ku bidukikije. Abagabo bahise baseka Pakshiraja barangije amwita umusazi, baraguruka barigendera. Ku munsi ukurikira Pakshiraja abyukira kwa boss w'iminara aramutukana namusohora. Pakshiraja agiye kureba kwa minisitiri w'itumanaho naho bigenda gutyo baramwandagaza, birangira afashe umwanzuro wo kujya kuburira abantu bagura amatelefone. Gusa nyiri duka n'abamubonye amwohereza abasekirite bamuvanaho ngo bamukubita. Pakshiraja n'ubundi yanga kuva ku bintu. Nyuma y'iminsi Pakshiraja agiye kurega ya kampani y'iminara mu rukiko rukuru. Urukiko rukuru ruje gucekinga nimba koko kampani yongera ama frequency y'iminara kugira ngo babone abakiriya benshi, basanga frequency z'iminara ari normale. Maze Pakshiraja amenya ko bamugambane bakazigabanya mbere y'uko urukiko rukuru ruhagera kugira ngo aze gutsindwa. Urukiko rwese rutegeka Pakshiraja ko agomba guhagarika imyigaragambyo akora no kubangamira business z'abandi. Pakshiraja n'agahinda kenshi atanu muri nyamwinshi yumva bakwica abantu bose ko yabonaga baramunzwe na ruswa nta kintu na kimwe bakitaho. Twihuse Pakshiraja yagezeho yibutsa uburyo inyoni ze zose zapfuye n'uburyo izindi zakomeza kumupfira mu maso atangira kurira. Pakshiraja wari wareguriye ubuzima bwe bwose inyoni abona ko uburibwe atazabasha kubwihanganira, maze umugabo kuri uwo mugoroba birangira yiyahuye. Roho ya Pakshiraja aho kanya yahise imuvamo, irangije irongera ihura na roho ya za nyoni zose zishwe n'amaradiation. Pakshiraja uko yapfanye umujinya n'urwango rwo kwihorera, roho ye niya za nyoni zose zishyiramo izinduka negative energy, maze Pakshiraja ahita agaruka kwihorera ku kiremwa muntu. Akaba ari mpamvu yari kuri boss w'amaduka ya telefone, akurikizaho boss w'ikigo cy'iminara, minisitiri w'ubutabera. None ubu ngubu ngo akaba bagezweho umuturage wese ukoresha telefone ko ngo buri telefone imwe ikora amaradiation yica inyoni. Dusubiye kuri Dr. Nanira, bakoze ya antena yabo maze buriza Chiti message ikamyo yabo yamaze gukora. Pakshiraja akibona ashaka guhunga, gusabanya imbaraga za kamyo ari nyinshi, arongera yambara za telefone ze atangira kurwana n'ikamyo. Chiti nawe kuri no curo ajya mu nsi ayibuza kunyeganyega, birangira Pakshiraja na za telefone ze batsinzwe. Maze Dr. Vasi asavinga za negative energy mu mashini yabo ajya kuzibika muri laboratoire y'igihugu. Ku munsi ukurikira minisitiri w'intebe n'abandi bayobozi bakomeye b'Ubuhinde bateraniye hamwe baza gushimira Dr. Vasi, Chiti hamwe na Nira. Minisitiri w'intebe arangije n'ikindi kiraka Dr. Vasi amusaba ko yakora andi marobo 500 ameze nka Chiti kugira ngo bashyire mu gisirikare cy'Ubuhinde
ajya bafasha gukora muri operasiyo zananiranye. Dr. Vasi yahise amwemerera, gusa Bora we biramurya kuko yabonaga kitari gusingizwa kandi yaramwiciye se. Muri iryo joro Bora atera laboratoire Dr. Vasi yabitsemo za negative energy arabiyakinga, birangira Pakshiraja noneho agarukanye umujinya urenzeho yari afite, ayatera Dr. Vasi aryamye kugira ngo amwihorereho, gusa akaba ashaka kumwicira izina mbere yuko amwica. Twihuse Pakshiraja yahise yambara umubiri wa Dr. Vasi, araje ajya mu muhanda atangira kwigaragambya, abwira abaturage bose ko umuntu ufite telefone natayishyira hasi ko no gupfa arapfa. Abaturage bamuciye amazi maze Pakshiraja biramubaza atangira kubica umwe kuri umwe. Kiti nanira nabo bazanye akamyo yabo. Kiti atungurwa no gusanga Dr. Vasi ari uri kubica, amubajije impamvu ari kubikora. Pakshiraja ahita yigaragaza, amubwira ko ari uri gukoresha Dr. Vasi kugira ngo amwicire izina, kandi ko kuri ino nshuro bashaka gukoresha bya byuma bamuhagarika, ko Dr. Vasi wabaremye ari urapfa mbere. Pakshiraja yazatangira kwataka Kiti nirayonye arekura za positive energy, gusa Dr. Vasi bari we zigiraho ingaruka cyane. Kiti ayibonye atasabanira gufunga bya byuma, gusa Dr. Vasi arababuza, abasa kumwicana Pakshiraja kugira ngo bakize abandi baturage. Kiti yabonye nira atari kumwumvira, arangiye asenya bya byuma byose, abwira Dr. Vasi ko atakwicura amuzanye ku isi. Pakshiraja abyumvishe atangira kwataka Kiti, aramusenya buri gapande agashyira ukwako, birangira Kiti apfuye. Dr. Vasi yahise akoresha utwaraga twose yari asigaranye, arajyandikiranira message ku modoka amusaba kubyutsa Kiti 2.0. Uyu Kiti 2.0 akaba yaragaragaye mu gice cya mbere cy'iyi filime, akaba arindwanye cyane itagira impuhwe na emotion, akaba ari n'amamvu bamusenye ko yicaga n'abantu bitandukanye n'uyu Kiti ushyira amarangamutima imbere. Nira yahise agenda arangiye atangira kubaka Kiti mushya, ari nako mu porogaramu amuha misiyo nshya. Kiti amaze kubyuka, Nira aranakomeza amusobanurira story yose ya Pakshiraja, amubwira ko ari ikibazo mu bantu, kuki bagomba gukora noneho ari ukumwica burundu na roho ye ikazimira. Kiti yahise atangira akazi ke, arangije bakazanga bonkoye 500 leta yari yabasabye, arongera akora n'utundi tu microbot twinshi dutoya dushobora guhinduka telefone mu gihe bibaye ngombwa. Bateye kuri stade batwereka abaturage barenga 180 bateranye baje kureba match. Pakshiraja naho ku kanya yinjira, telefone z'abantu bose zitangira gusonera rimwe, abaturage bagiye kuzifata telefone zirabiyaka. Pakshi atangira kuzikontorora, abwira ko umunsi wabo wageze, ngo ko agiye kubicisha amaradiation na telefone zabo kugira ngo bumve babare inyoni zipfa iyo bari gukoresha amatelefone. Pakshiraja yahise ahamagara Bora, abwira ko agiye kumutangaho urugero kugira ngo barebe ko amaradiation yica. Bora n'ubwoba bwinshi atangira gutera impuhwe Pakshiraja, amubwira ko ari we wamurekuye, gusa Pakshiraja aramwiyama, amubwira ko kuba akoresha telefone nawe ntawe atandukaniye n'abandi. Pakshiraja yahise ajugunya Bora hagati muri stade, arangije amukubitisha amaradiation, Bora ahinduka ivu. Abaturage babibonye ubwoba burabatangira kwiruka bagira ngo bahunge, gusa Pakshiraja akoresha amatelefone yabo afunga imiryango yose, abwira ko agiye kubica mu masegonda 5, agatwara agahigo ku Buyapani ko abaturage benshi bapfiye rimwe mu gihe gito. Twihuse Kiti yahise yinjira, arangije amuriza abaturage, abwira ko ntacyo bari bube. Kiti arangira anamanuka atangira gutera umujinya Pakshiraja, amubwira ko ari akagabo k'amafuti, kuko kuri inshuro noneho ntari bumukikira. Pakshiraja yashatse gukoresha trike ya mbere yindura Dr. Vasi, gusanga Kiti we namuwe na ntyamufitiye. Pakshiraja abonye byanze, yinduramo cya kinyoni kinini yataka Kiti. Kiti nawe amagaye zangabo ze bakora ikintu kimeze nk'umupira, barwanya cya kinyoni. Gusa nyuma y'umwanya munini barwana bitransforma, Kiti n'ingabo ze batangira gucika intege kuko umuriro wari mubashirana. Pakshiraja yarabonye arangije afatana na ba Kiti, atangira kubica umwe kuri umwe. Kiti abonye ko bagiye gushira, ahita yohereza message Nira, ariko twatuma microbot twinshi tuza hejuru y'inuma, maze n'utundi turenga 1000 twataka amatelefone yose ari muri stade. Turagenda twagera kuri telefone tukayomekaho. Utu microbot twaragiye twembeka ku matelefone yarafunze imiryango kuri Pakshiraja ndetse n'ibindi binyoni byinshi byari hejuru ya stade. Aka microbot kamwe kabwira Pakshiraja ko naramuka mano ya radiation muri stade ko ikintu cya mbere kirapfa ari intumaze. Pakshiraja wakundaga inyoni yese asaba imbabazi, arangije asubiza radiation asaba ko akumvikana. Kitari yamaze kwicaginga, atabyuka bundi bushya, arangije atangira guseka Pakshiraja, amubwira ko ngubu agiye guturikana n'amatelefone ye. Twatuma microbot twese twadufashe ku matelefone twahise duturika, maze za telefone zose za Pakshiraja zihinduka umuyonga. Pakshiraja ashatse kwataka Kiti, kitaramurasa bituma atandukana na Dr. Vasi, maze roho ya Pakshiraja isigara iri yonyine. Twatuma microbot twese duteka Pakshiraja kudukurikira, kandi ko nabyanga bari ikintu, maze Pakshiraja utari ufite andi mahitamo ahita yemera kudukurikira. Turangiye tumuzengurutse umujyi wose tumujyana yatazi, gusa nyuma y'umwanya munini bagenda, Pakshiraja isanga bamutaye mu mutego, ari hagati ya bya byantena binini byohereza ama positive energy mu isanzure, kandi nta buryo afite yasohokamo. Kiti yahise acana bya byuma, arangije ama positive energy menshi, arangije kuri negative energy za Pakshiraja. Pakshiraja wari yananiranye, za negative energy ziwe zose barazishwanyaguza,
n'ahantu hose hahita hatangira guturika. Mike na twa microbot twe batangira guserebura ko ari bamaze gutsinda Sekibi. Nyuma y'iminsi batwereka Dr. Vasa ari kwa muganga yasuwe na Minisitiri w'Intebe, ariko umushimira utwari bagaragaje we na Chiti hamwe na Nira. Dr. Vasa yasabwira Minisitiri ko Pakshiraja nubwo ari umuntu mubi gusa ibyarwaniraga byo byari ukuri, amusaba ko bakwiye kubaka sosiyete yita ku nyamaswa zose yaba into cyangwa inini kuko isi atari yacu twenyine, kandi ko tutanabaho utu tunyamaswa duto dusuzugura tutariho.